Так, жігіттер, ассаламу алейкум. Бүгін Абдумомун ағам үйіне келдік еле. Абдумомун ағам мен мұрда оғатылем, сарай толы бұқалар болып тіле, мен келсем, неме, закон подлости екілі бұқасы қалып тұр бұйын. Абдумомун ағам, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Іштеріңіз, денсаулықтарыңыз жақсы? Құдаға шүгір, құдаға шүгір. Бұқадан не көлі қалды? Бұйылча екі өрнен кішінерен қармап тұрамыз емі. Бұйыл кішіне сұрай қағылып азайтып қойдық та. Сұрай қағылғандан мал қойды ошан қармайды кен бізде емі. Çoğultup. Çoğultup. Ошанға жұмшап емі. Азырақ қалды емі şu екі. Қайра көйтіз? Құда қаласа көйтіз да. Şunu menen tiricilik var жоқ, şunu men болып отқана, дейқанчылық şu. Балдар дүйді ота, озмана şu mal қойдың есебінен. Арқасынан да? Бұл Абдумомун еме сұромдай. Сізден бағыш опытыңызды білішіңіз керек ем. Сізді қантып бағасыз, мысал үшін? Мен бағыш ем өзім дейқанчылық қылған үшін жемін өзім даярдап қоямын. Не жем даярдайсыз? Мен көбінше макашақ беріледі, кебек беріледі. Жүгерін адырасы. Ошо мардағы мен тұр. Кебек ұлпақ. Күндікістер көп жазады, кебек не, макашақ не деп. Макашақ жүгерін адырасы, кебек ұлпақ. Ұлпақ, ошо. Күнжара қалауыз азырақтан ем. Күнжара. Күнжарам қымбатты. 26 соғым шындай болып отады. Ошон есебінен 2-3-өні біріктіріп сал жем арзанырақ чөтті. Ошондо күнжара жымық жігіттер. Біз жақта күнжара дейді. Ошо күнжараны сіз семчкеден шығарасыз ба? Жоқ, пақтан. Чигит. Пақтан. Асан өзіңіздің диқаншылық алды әле. Азыр өзіміз шығарбай қалдық ошо. Немеле чарбалар чыгаргандыкын алып келип. Буну тоюттун баарын өзүңүздөн чыгасыз да? Эсепте өзүбүздөн чыгат да эми. Күнжараны эле сатып албасак немелерди өзүбүз жегебиз да. Ошо. Саман бересиз? Саман, ошо сабат. Саман, беде. Букаларга көбүнчө эле саман желет да. Саман беребиз. Анан сиз эми кандай сизде? Сиз базардан алып келесиз буларды? Же өзүңүздүн малдарыңыздын малдары? Жок. Базардан мен көптү эле не кылбайм ушу. Өзүбүздүкү болот да көбүнчө. Өзүңүздүн малдардын торпоктору? Өзүбүздүн малдардын торпоктору. Ошо пайда көбүрөөк түшөт, Ошо пайда көбүрөөк берет да эми. Эми жем-чөбүң өзүңөн болгондон кийин, сатып албагандан кийин. Эми базардан алсаң деле болот эми. Ал расход көйүп кетет да. Биз как обычно кымбат алып арзан сатабыз. Ошондойго туура келип калат. Эми дыйканчылык болгондон кийин өзүң билгендей сен аны коюп сата бересиң да. Неме? Кудага шүгүр эми болуп атат. Аба эми азыр сиздин опытуңуз боюнча сиз кандай кармайсыз? Режимди айтып кеттиң, эми рациондорду айтып кеттиң. Эртең менен саат канчада эмне жейт, саат канчада эмне жейт, качан суу ичет? Мен эми эртең менен эрте şu saat 7'lerde jemин берем. Bir 2 saatten keyin çöp salıp koyam. Jem kança ölçöm? Ölçöm emi bargan sayın köbeytem da men. Birinci bir yarım kilodan jep atsa keyin 1 kilodan bolup em çoğoygonna karap anın üstüne vaqt gerek da bunga. Vaqtı keyirkiler aytat ki 1 ayda tolturdum, 40 günde tolturdum degen. Men anga şenbeyim da bunday. Uzakta tolat bu janvaran bir 5-6 ay jeş gerek. 5-6 ay jeş gerek. Şaşpay ay. Hem bir günde ele 5 kilodan bir günde jegen men al tolup ketpeyt ekende. Şaşpay ay bolat, şu 5-6 ayda bolat. Oşo tolgonun alып çıkıp satıp turabız. Şu. Oşondo erteң менен жем жейт биринчи туруп. Андан кийин чөп саласыз. Анан обедке барып şu 1,5-2'lerge barıp suwu berem. Su içet, su içip anan turat. Keyinçerek saat kança? 4-4'de, 3-4'de? Yok, 2,5, 3-4'de çöp salıp koyam. Kayra çöp mü? Keçke payet şu 6,5-6'larda şu nesin beremiz? Jemin beremiz. Oşonda janagı makaşak, belki gevek, oşonun barını aralashtirip şeker atıp koydu. Şu şeker beremiz. Şu 2 mal jem jeyt.
şunu men sekeyin tolatda emi. Anan şu 5-6'larda jegende en turat da bir 9'ga derin. Keçkin küçüne kötü şöp taştap koyuz. Şu bir sukalık nimesi. Çöp только саман же, дагы башка отта бересиз. Yok, hazır saman da jеп atат. Саман эле жеп атат. Saman. Саманда жакшы жеп атат бирок. Беде жегенде жеп атат болду. Saman. Saman berебиz. Aa endi бул эми да жаштарга совет да, мен ошо основном ошолорго совет чогултам да, эми Россиядан жүрө бербей бияка да келип тиричилик кылайлы деген максатта да бунун баарычы. Эми жаштарга советти айтып кетиң, эми кантип мындай азыраак акча менен ушинтип ушундай главное доходко кирип алыш да. Азыраак болсо дагы доходко илеш керек. То эми сразу эле болуп кетпейсиң да мындай эми. Секин бирден, экиден анан ошентип ошо алыңа жараша кылып көбөйтө баштайсың да. Биринен пайда көрдү, биринен мисалы үчүн 10 миң калса, кийинки жылы 20 миң кылайын дейсиң. Ошентип отуруп көбөйтүп аласың анан. Өзү bir пайдасын таап алгандан кийин өзү уланып кете берет анан. Кызыгып баштайсың, Кызыгып баштайсың. Şu советті жаштарга. Эми чыдамкайлык керек да, чыдаш керек. Сабыр кылып. Сабыр бериш керек. Алла сабыр берсе, секейин болот. Ошо азыраак болсо дагы баштай бериш керек, 1-2 букадан болсо дагы. Ооба. Элдер токтон деле баштап болуп атат го ошодо. Секин болот да, эми сразу эле болуп кетпейт. Эми сиздин эмеңиз ушинтип букаларды чогултасыз, оборот чогултасыз, раз сатып бир иш кыла аласыз. Оо. Стройка алсаңыз, стройка аласыз, бала үйлөш керек. Бала үйлөйсө, Кудайга шүгүр жаман болбойт мына. Шулардын аркасында. Оо, балдарды үйлөдүк, жайладык, окуттук дегендей. Эң жакшы варианттардын бириси мына сарайды секин толтурабыз. Сарайды толтурабыз. Бул бир кет экен, нар жакта дагы бар экен. Мына раз сатабыз, бир иш бүтөт. Например, там стройка, не стройка, там машина алыш керек, дагы там башка проблема. Азыр кымбатчылык. Дагы 1-2 жыл дагы сабыр, дагы бир чоң иш бүтөт. Ошондой деген. Бул канча жылдан бери кармайсың буларды? Эми мен канча десем, бир 10 жылдын ар жак бери жак болуп калдык. 10 жылдын ар жак бери жак болуп калды. 10 жылдын ар жак бери жак болуп калды. Баягы кандай банкрот болгондор бар го? Да вот бука банкрот болдум деп мага жазып калышат да. Анан ошо кандай ошибкаларды кылат? Сиз андайларды уккансыз да, паланча банкрот болду, түкүнчө банкрот болду дегендерди уккансыз да. Эмне катачылыктарды кылган? Мен билгендерден билбейм. Базардан алганда кымбат алып алышы мүмкүн. Анан сатар малда базарды билип болбойт да. Бирде арзан болот, бирде кымбат болот. Сатар малдан арзаныраак сатып коюшу мүмкүн. Şu men bakkan beker olup kaldı. Oşun bakkan men beker olup kalat. Cem menen. Anan şu dikançılık kılış gerek de sal özüngön jemi eç bolbosa jemi özüngön çıkıp tursa da fayda jakşı çöt da. Anan bar jokta эле satıp ne kılıştan kımbatga çöt da bu. Uzak jeyt da, uzak. Uzak jeyt. Bir ay 2 ayda tolup ketpeyt. Şaşpay jeyt da. Şonday deң ау. Бул дегиле өзү бука жакшы вариантпы? Мисалы үчүн мына бир жашыраак мага окшогон бирөө келди да Россиядан. Эми тиричилик кайнап атат. Саамал вариантпы, кой жакшы вариантпы же бука байлаган жакшы вариантпы? Кайсынысы биринчи иш баштаган адамга? Жок, эми кой деле майда жандык калды деле жакшы. Жакшы да кой деле. Кой деле кармайбыз, Кудайга шүгүр. Бука деле жакшы. Ekonu karmasa andan jakşı. Ekonu karmasa andan jakşı. Alı jetse. Alı jetse azazdan bir 2'den 3'ten bolsa ham karmap tursa jakşı da. Şunday olgan sovetler jigitler. Andыктан kimde şunday bukalar bolsa, awama okşop men jakşı sovetlerdi beremin. Men дагы жаштарга пайдам тийсин деген агаларыбыз болсо бизге чалгыла, WhatsApp'тан жазгыла, буйруса биз барып келүүгө аракет кылабыз, сиздин советтериңизди укканга аракет кылабыз. Жигиттер. Мына сарайдын сырткы көрүнүшүн бир тартып коелу, мага сарайдын турган жакты, үй нар жакта, сарай мына арт жакты карап турат экен да, мындай көбүндө наоборот турат. Gün çıkıştı karap durat da. Bu saray gün çıkıştı karap durat eken azı. Bir atarsam kol koşunan yön tartıştı eken. Артынан эле көрсөтүп коеюн сарайды.
Эми бул сарайдын немеси кичине балдар деле келип чөп сала берет да. Жаш балдарга деле ыңгайлуу, Ва аялың деле келип суусун берип коет, өзүң ишиң чыгып калса. Ошонусу немеси жакшы да бул сарайдын. Сыртта туруп эле жем суун берип кое бересиң. Эми бунун сырттан биягынан тартып алайын. Так, жигиттер, могу бияка место азыраак болгон үчүн алыстан тартканга болбой атат. Мына үстү, как обычно, синовал биягы. А могу күн тие турган жагы мына. Бияктан күн чыгыш тарапка карап түшкөн сарай. Мына түндөсү могу жаап коебуз. Күндүз ушинтип эле ачып коебуз мына. Могу тряпка материал илинип турат биякта. А бияктан келип от бергенге мына высота где-то бир 60 сантиметр. Жыгач кошулгандачы. Жаш бала деле келип от сала берет. Бул өтө көп болуп тур сарайдын курулганында. Ошол кезде эле ушундай ойлонуштуруп салынган экен. Мына бияктан сидиги чыгып келе турган жерлери бар астында. А кыгын бияка алып чыгып берет эшиктен. Азыр сарайдын арт жагынан көрсөтөйүн. Так, бул ошо сарайдын арт жагы, могу эшиктен кыгы чыгат. Могу эшиктен кыгы чыгат арт жагы. То есть мен азыр үйдүн алдында турам да, вот. Бул жер өтө узун эмес экен участка. Но өтө көбүндө бизде наоборот түшкөн. Бияка үйдүн алдына кирсең, уйлар көрүнүп турат. А биякта жакшы өтө умна поступка болгон экен. Бияктан күн чыгыш тарапка букалар турат, малдар турат. Арт жагынан көрүнбөйт. Ушундай болгон. Ошол качан эле көп илгери эле салынган дейсиз мына. Кайсы жылдар салынган бул? 2008 салынды. 2008 салынды. 12 жыл болуп калыптыр. Мына ошол кезде эле жакшы ойлонулган экен, мага ушул жакты. Үйгө киресиң, мал көрүнбөй турат. Жөн эле сарайдын арт жагы. Үйдүн алды таза. Так, жигиттер, анда аба сизге чоң рахмат. Эми каалоо тилегиңиз болсо айтып койсоңуз болот. Эч нерсе эмес, эми силерге да рахмат, ушундай келип. Жаштарга ушундай неме десем, эми ушу сабыр кылыш керек. Аракет кылыш. Аракет кылыш керек. Сабыр, аракет болсо баардыгы болот да, аста-аста. Сразу эле болуп кетпейт. Сабыр берсин Алла. Майлаба, сизге чоң рахмат. Жигиттер, ушундай королор бар болсо, чалгыла, жазгыла. Буюрса барып татканга аракет кылабыз. Салам алейкум баарыңарга жигиттер. Лайк басканды унутпайбыз. Подписаться кылганды унутпайбыз. Ким еще не подписался.